Hey hey delala dilimi Baba derenge Disa direkte virame Dehnamin penge Abce babu kala ji 58 salên jiyê xwe hunermend Şevger Mîrza 40 sal di nava huner û hunermendan da derbas kirin. Xelkê dêrka Hemkoye li Rojavayê Kurdistanê. Nihal kempa Dumîs li Duhokê dijît. Hindî peyv û awaz dayine hunermenda ji marawan berheman bi duristahî nizanît. Bi zav kiriye ew şehrezaya bi dirêjahiya karwanê xwe hunerî wergirtî li ser dû teweran. Hunerê xwe parêzît. Ya êkê peyvên Kurdiyên resen dû ew tama di awaza wî ya taybet ya Kurdî da. براستي ما حميش كاجي ام رجيمي تعداري المكريه تعداري المكريه انه ام سترانا كردي نبيجن ويا سيجي من تشتك خزايها يعني خدي تعالى موهبه دائما شكر جيره ابيفو اوازي خو اجبردكم انان ويسم يعني بصدي سترانا متشكرنا بدانا هنرمندا من استران نلویسان دیه بابا من هنگی عنری رابی کردیونا من 3 جارش کان لازانی دقت مکاری هنری نکه من جری خویه قایم از من دست کاری هنری کر و هر من بردوام کر و حتی نهاجی انا پوشمانم خود تعالی بابا معفوب که جار کی دیماهی که گوت من کاوره شیفگر و کاوره جمره لیبده مجیره کردیون لیبده باورکش خودی گری گوکره من انبار ندکر یکی وقته نچوی در سازه خلیب ده زانین تهج مالی ده پیح تخعلمان بیکس بیجیته سنگه شوفه و عرده والا خوش بیاره لیلی افچن ساله ابی باله هندک پارچه ستران ین پیو و آوازه توی اوین داین هنرمند داین ویو کره خو بوما گوتن کره هنرمند شفگری جوتیار بار سال جزان که دو که بشه جمریاری در چویه اوا ساله که دست برای بازا و به خویا هنری کری بر همک جپیوین بابوی و آوازین ماموی درست کریه پشت استخراج مدرس کاری هنری کرد او جی چوا نکو مثلا نشول نینا آن اسبطالم بالعكس کاری هنری یعنی کاری که پیروزه من بابی من دست بکریه و از حس کم ویچتا او لی راوستی از بردوام کم وكدي قالك تشتي هنا هيشتا ديار نبينا او ما هي فيا ما ازوا دياركم مستقبل قريب ان شاء الله هنرمند شفگر اول نزدیکی 10 سالانه به خیزان و پنابر بوی هرم کردستانه او خونا بینید پنابر لگور گوتناوی جبروی ریز و خدمت هرم کردستانه پیشکشی وان کری پنابریا مال کردستانه ام خنابین پنابر حشکو ام المال اخوا يعني نوكت هري ديركي تخلكي ديركي تدنا بيني تخلكي ديركي الباشور بيني يا اوروبا بيني يعني بو ما قالك خوشا خلكي اوروبا تين دفما نوكت شن ديركي ديرك خوشا وسيران جاين دوراوي دل برين دار صغدك ديتناوي هنرمند شفگر میرزا موزیک به شوک اکادمی نخواندیه بلشیای کار دگل هنرمندن زوربای پارچن کردستان بکتن جو وفای وان عجبیرنا کملان دکاتا های دای وکو شوان پرور اسماعیل جمعه و عبدالقهار زاخوی و رکش سیرانی و جمال سعدون و آزاد فقه و نیهات یوسف و خباد دهوکی و گلکین دی اجبیرنا کملان دکاتا های دای بارودوخن پنابریه نبونه ریگر لپیشیا هنرمند شفگر میرزا جهونه را خو پراستید برو واجی پتر هز دایه
دەمێ پەنابەر بووە هەرێما کوردستانê peywendiyên xurttir digel hunermendên herêma Kurdistanê û parçên dî durust kirin. Hûna Reşîd, Roda û Kempa Dumîs.